Halo teman-teman, wih ada helikopter teman-teman. Wih mantul. Yuk kita terbangkan nih helikopternya. Kita tarik dulu ya teman-teman talinya nih. Aduh, di sebelah sini nih talinya nih. Kita tarik dulu. Wih, itu kan terbang teman-teman. Wih mantul. Aduh. Ada apa ini teman-teman? Wih, ada banyak mainan. Wih, ada ondel-ondel balon meletus juga. Wih, mantul. Wah, ada balon warna-warni teman-teman. Yuk kita lihat yuk mainannya ada apa aja ini teman-teman. Wih, ada jerapah teman-teman. Lehernya panjang, kakinya panjang. Wih, terus ada singa si raja hutan. Wih, mantul. Terus ada apa ini ya? Ada tanduknya teman-teman. Wah, ini kan rusa. Wih, mantul. Terus ada kuda nil juga nih teman-teman. Wih, mantul. Wah, ada mobil jeep nih warna kuning teman-teman. Wih, mantul. Masih banyak mainannya teman-teman. Wih, ini kan ada mobil Pertamina teman-teman. Wih, mantul. Terus ada si Gani nih, bus kecil warna merah. Hei Gani, dia bus kecil ramah, melaju, melambat. Wih, ada mobil pemadam merah nih teman-teman. Wih, pemadam di mana? Di sini. Wah, ada kepala ondel-ondel nih teman-teman. Yuk kita pasang yuk kepalanya teman-teman. Kita pecahin dulu ya balonnya nih teman-teman. Aku mau pecahin balon warna hijau. Green color, where are you? Di mana ya warna hijau teman-teman? Di sini. Meletus balon hijau. 1, 2, 3. Wih, mantul. Ada hadiahnya teman-teman. Wah, apa ini ya? Mobil polisi Lamborghini teman-teman warna kuning. Kita jalankan yuk. Wah, mantul. Kita lanjut pecahin balonnya lagi yuk. Kira-kira dapat hadiah lagi nggak ya teman-teman? Kita pasang dulu nih kepalanya. Kita pasang di sebelah sini ya. Empu ondel-ondel muka putih pakai baju warna pink. Wih, mantul. Terus aku mau pecahin balon warna kuning nih teman-teman. Yellow color, where are you? Balon kuning di sini. Terus balon kuning. 1, 2, 3. Wih, mantul. Ada hadiahnya teman-teman. Apa ini ya? Wah, uang koin teman-teman. Wih, ada 500 ditambah 500 jadi 1000. Wih, mantul. Kita pasang dulu yuk. Kepala empu ondel-ondel pakai baju warna biru. Wih, mantul. Tinggal satu lagi nih teman-teman. Warna merah. Red color, where are you? Balon merah di mana? Meletus balon merah. Wih, mantul. Apa itu tadi hadiahnya teman-teman? Wah, ternyata ada prajurit nih teman-teman. Wih, mantul. Kita kumpulkan yuk. Kita pasang kepala abang ondel-ondelnya nih. Muka merah pakai baju warna pink. Wih, mantul. Kepala ondel-ondel udah kepasang semua nih teman-teman. Yeay. Nyok kita nonton ondel-ondel nyok kita ngarak ondel-ondel. Widih, mantul. Teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.